Good evening, everyone. Welcome back to our channel. No more time in our family. It's a dinner time. It's a Friday kind of dinner time. Yo uma onga fa na neighbor yaso. Umanga bengol ba yaso. Ya, od a five me ayan ngai ainga. Ja. Pedlo suai. Taile tuolo mātou tamai lau fua I lau whanau le ne tūnau ne aso. Ele ngate ro wola malo malosi. Au me ai mawainu te maua mātou maua le ne tūla ono lau fio. Ia e wha manuia ma whapa ia ina na ia ngailo mātou wola vai vai. Ia mātou mana tua ile maliuro walo pele to taso Yesu ke wisoru ole sa tauru. Honoru suafo Yesu. Amen. Amen. Yo. Na mua whaftai a Yesu mo mea ai nea so whaftai nan Hawaii. And here we are. This is our menu for tonight. Yeah. It's a easy menu ever. So we only fry this one for the kids. For my daughter, so she's gonna have a fries, a popcorn chicken, our leftover chop suey from last night with a sausage on top, and a rice. Malan ada menu oi. Malu dah. Sudah. Menu dah aku malu. Siapa lagi? No. Put this side. Yang 2 sausage, chop suey, and rice. Yeah. Yeah. No. Oh, well, so we decided to have corned beef, 1 each. She like a Seka po faya si ay nga corned beef. Ah, so lo kwa ka perang pisu po ai ere. So it's go with a potato. Yeah, kala. So this is how we. What's the camera goes? I'm gonna show you later how you open the can by using a knife in a Samoan way. Wait. Instead of using that can opener. Yeah. Tomato sauce. Yay. The whites. Or the mayonnaise. Corned beef. Right. So the whole corned beef, the one on special. It's $5. So why not? So we bought this one from our during our shopping day. Yeah, I know. Oh yeah. Okay, I have Okay. What are you having, baby? I have fries and this and Mayonnaise. mayonnaise. Yeah. That's her menu. Mga ofo yang ay failo ko lang menu. My lunch. I give it to my lunch at school. No school today. No school tomorrow. Oh, ini guys. My people. Kamay la ave fa vela microwave. Ai lo pag fa vela microwave. Yeah. Oh yeah, gotta show your muscle. I'm gonna do it myself. Yeah, I'm gonna show you how to do it. ya folene rau sama cak. See? Just like that. So if you don't know how to do this one, say you are not a real Samoan. Yeah. My mom Samoan do like that. Yeah. This is how we do in Hamo life. Wait. Woohoo. Yeah. Like that. See? Easy, yeah? So we're gonna heat it up in the microwave. As you can see, because we need to be juicy. Yeah. Oh, yum. Boy, and it's just bungy. Nah. Jangan siapa. Tahu dah fa vela mereka Ada mel. So apa yo? Yeah. And my this, my darling. So currently the weather in New Zealand now, it's getting better than yesterday.
Sige me ayam malo. Thì Ya. Ay. sure po So that's a chicken sausage because he can't eat the pork. So yeah, chicken sausage will do. And we also have a side of cucumber. Corned beef. You know, try to balance. Baby. Baby, go and sing, please. And we're gonna have a potato with a skin. This is a washed potato, so yeah. Let's just steam it with the skin. I like. Ay, mao, baby. Wait, can I buy? So the reason why, just in case someone's wondering why we're having a corned beef, why my brother is having a chop suey, because he's not allowed to eat it because he got caught. So that's why we're gonna have a corned beef, and he will have his sausage and the chop suey. So it's better that he have something to eat instead of eating things that later on he's gonna be regretted. Who? And we know that if we see him suffering from the gout, it's too much. So we don't want to see him suffer from the gout. So that's why we try. Sometimes we give him meat, but not consistently, because the doctor recommended that we can give him a chicken, a fish, but not like 3 days straight. If he eat the chicken today, tomorrow a chicken again, and then a fish, and then some salads as well. That's how his diet program is going, like recommended from the doctor. So we're trying to stick to that. Yeah, mavinga ko'y kialang akyat. And I know if you have a gout, you will understand. You will understand the pain. Yeah. Uy, hotty. Too hot. See, so that's after heating up. Corned beef. The last time we pulled our corned beef, my husband ate it by himself. So now, finally I have a turn to have my corned beef by myself. I have these all to myself. It's so yum. Oh, sama nai. I don't know. mà nó vợ mèo rai méo cười ồ hào đi này mới cả em đó mà Yeah, bye guys. Uma favela kama microwave. Kama dengan favela microwave ai ro mangongi mang iya. Mau wala taste del pisupo. Yeah, cucumber. Ya udah nggak ăn popcorn chicken Ui. I need more Dua fries. le kong merken pepa. Sila fa fe vang đi Thank you. Fa chai de chui dan fo ai. Ya cha chou de ne yaso Today is Friday. Uma fa Look yaso. yaso. But it's Friday and you give a ticket. No, ticket. yeah, next week. Like on Monday. Yeah. Soon. I will Better say put- by Mama. Please. Too hot.
overheat. Let it go for a minute. 2 minutes. Oh, too much. Go 1 minute, that's enough. Only 30 minutes. No, we heat it too much. Whatever. Yum. Dạ rồi cái có. Yeah, I remember the some Sweden going for. Alright. Take a push up. I like this one. Rồi tao ngồi của vợ. Ôi. Tao của vợ là phụ à. Của vợ. Tao mình. Cái gì? Right. There are some people, how they do their corned beef. Before opening, they just boil off the water. Idung ale oven. Kuwelo kamale kong kuwelo left the whole can. I think I'll do. See? This is too yum. From all the corned beef, this is the best one. Come on. Come up. Jeg ser best jeg lige. Men måske er det med det. Altså for rigtigt. Kamu kau dia kon beef ai de fari fu fai bol fari fu kallo ah. Kamar kalua. Kamar do fa pisu po yang ore. Kalua malu agua. Yam. I'm sorry. So yum. Nice. Yes. Kamu do pisu po sa mo pe kamu wa. Papai ro le wa ko kasu sa pisu po ni da. Ia ko. Asa mo kamu se pisu po fa pe ri fa pe. Kamu se fe vanga de pakaleve ai umara inga. Le ma fengo kai ko kasia vanga. Apa kamu kai sa mo yo ngai. Ôi à. Wa ko ia ko o de afford de ka pisu po. Mo veo de kam ka ya ra ya for wa kilo la special ang bekamane. Tao người phụ của vợ. Tao ngã. Cái gì? Hi baby. Cái gì? Ko fola mato se si. Nanya. Nói rồi. Tao người phụ à. Cái gì? Vậy cho baby. Ai vậy cho mà ai vậy? No.
It's too big. Wait. Ouch. Mà cái phần này cái con hoa về ra lên mới có về. Mom, Mà vào đến mang ngon nhiều lên. Bị súp bò á. give me two. Give me two. Finish this one, baby. Nó vào đấy taste bị súp bò. Okay, Mom. Và ông mà vay, im mà sẽ vay lên. Ông là vay đó. Yeah. Hành xua mày ăn. Em mỗi về mà ngon như pe cú cay. Để mà vào đấy taste phần này pe á. Mà lại ai về để vào bột mì cà phê xí mà. Acá cái cara phải về lại ai ăn bị súp bò. Ai chắc rồi. Em mình sẽ mấy quay ad đấy. Mà vào đấy mà ngon như bị súp. Grandma. Nó taste. Ai bây giờ có cuốn nhá mày. Mấy con mình. Chicken pie. Ini aku tahu memang sama ya. Escucha más, come vô về đi mấy nhỉ. Nè ai cuốn. Đó ơi. Cái bò. Ngon. À. Cái kia bò phu bò. Mama, để mày đi bực mà đúng không? Cái bò phu. Cái kia. Nam bò nam. Đây là pakai kak. Bò phu. Kaku dia nggak bisa pak pakai kak. Ini udah kaku ini nggak ada. Pak udah pakai kak. Bò. Jadi lupa aku malah. Mà luôn á. Esse peixe para manga aí, olha, Oxford, Oxford é uma com cá que lá que mais, mas ele bu mas lá mais, já com acho mas ele vai, se passou já não foi o foi, mas é só uma coisa dia a dia, o para boa não. Cái cà răng này cái mucho thì ya mấy mal. Ya để lại cái này xem mấy ai pi supo. Usaha kia ya kama ya beka kia na sala elo pa mai mau mu. Pa mai mau me ai ya de. Sa kama le kwa kia ya un ko ma fu wa. Ke wa alo ngafe po wa ko duaso ko esa kia i do ronga wa o vaso kasi ya duaso de ko na isa be fa vera ai dai se jangan be ke jangan ko le fri ai wo de ni wo de se mo ko ngwa ya o sa pe nga o skai ya ke mang renga le la kan kia i be ke ya sala elo kon fa mai mal fo ye de ah ya ya mo kama ko fa ngan ka home ne sa ka la kula sa ka wala isi me ai mo ku pe mo foro sa kia ya ka mga ka mo fo ngan ka peso ki ai ngan ka ka re fa me mo ka ku me ai no Ya, just. Nhà
Ai, ingo bota. Ngai mo fora au na. Iya. Dona o tu desa. Ora tu desa. Ingo song ai. Ako fen fa mi si le ya. Tanga. Mas é. Tuskari. Ya fi mo tu sa kama ke wa mo tu con lai con. La ai mo fora au mo le va. Ah, ele mo tu. Aku fa pa den ya fa ngol ah. Umba so. Ele bebe la pis pala kengela so ah. Pe ai li onga prunori ele. So, usah kamera o pasport. Ah. Mom. Jua de salam. They had made a mako leftover. So we're gonna wrap and put it on here because it's a Saturday. Gonna be tomorrow. So five the city there. Yeah. So fa el hasto ah. Ya so fa el hasto ah be. Yo ka au mama ah. Yo ko mama fa la sa ya fa mama ka au. Ka au ya mo sin sei mi vela ah. Singa nudo fange. Sei ding mo singa. Ya singa me ai sei mi. Fa ma. No, no. O ma o. Yeah, go ahead. Hey, fa ma. Fa ma la kei ka me si me ara ko ke wa. Uma coisa, mas coxa aí esquece o ai. Sudo. Ya ba. Sudo. Tore pa ma nga le ka wa fa si me le ko le la ko ke wa bore. Agora breakfast there ao gosto kaya. Eu vou lang kiki ah. Eu mau kiki. Thank you, Lord, for food. Ya, udah ini me, umar fayang ay. Fasolor pa macam-macam lo malalakapi. Nah, ngara kapi lo ko ina nga makan kapi. Adi. Ni mo med au kidding. Mau kidding. Ba ai mau kidding jadi umar nga ai ka mai. Ano may kidding yo dia. Oh ako nga. Ngai moi. Ai moi ka ni. Mau kidding. Ai awa. Ko yo moi. Ai ka ni. Ko yo. Ah. Ro sa ka wa ko rungar. Ya ko lang ko ingara ingwa. Ale lilo sembilan ngi como aqui. Ma ko fa le sa ka makua sa mo ya makua. Ya me la kamera la ingulang ko ingana sa mo. Ya na ah. Ora sala chule na le ne chule. Colope. Le chule mot. Ah. Ya. Ora bo. Ai fa chai le mai bo mai. Fa chai fo ile nang lang mai. Iya ide. Ini ai na vai vai. Pasi fua. Ini ai nga ai kekele. Ai nga nga me ai. Iya. Era para nga solo fa solo pai pa. Ma ko fa para ngo or pai pa ia fa. Se tudo lang ngana. Ya. Fa pa lo mo lu ngora dunga. Pa singa moi. Pa ala le wa. Wala ngalo se no tumoy Moi do ia ai. Fa tasi mai de tuare. Ya ta tole nei po. Suro.
Patasi mai rea tue i tātou le nei po Aia, soifua ma ia manuia. Ia lofa malanga leo le tua. And we begin, fam. Stay blessed. Thanks for watching. God Love bless you. Bye-bye. Bye. Ia wala. Voilà. Bye. Nama. Fala, ia. Mwah. Bye-bye. Voilà. That's a what?